Чаткал айыл өкмөтүнөн курулуш айылынан болом. Биз Орто Коштоодо тоодо жашаганыбызга байланыштуу үйдө эч ким жок. Иттерибиз ушинтип кашкыр келип калганына байланыштуу иттер алды. Фамилиям Дадабаева Жайнагүл Соромбековна. Комиссия мүчөлөрү. Бизде Чаткалда аялдарды алып коет кашкырды. Жана ит менен тарттырган ит талап аткандарын да чыгартып койгула. Чаткал айыл өкмөтүнөн курулуш айылынан. Фамилиям Айдаров Чыңгыз. Кайерден кармалдыңыз? Терис участкасынан Токойдон Троскиден кармалдым. Gördük ya, komiser. Yeni salıp koyuyorsun da, yeni salıp. Ve nakım kulağınımdaki bir Türk'a yokluğuna baylanışlı bıçak meyen teşkil sabotajı. Oldu. Tak. Haydi saydan kalmadınız mı? Karavarım Baş karıştırdık. Karmadık, kattık. 3 karışkır, bir çöğü. Şıklarga kiyip. Familiyanız, atı jönünüz. Tohtarbayev adı Japar. Familiyam. Qaysı ayıldın turgunu? Жаңы базардан болобуз. Курулуш участкасынан кармадык. 3 karışkır, bir çöğü, he? Gördük de, komiser müçünür. Gördük. Belgi salıp koyuyor, ne oldu? Mayır, salmışlar. Belgi salıp koyuyor, ondan keyin. Kongulak tüyünen teşk koyuyor. Bir an. Çir bayla koy. Teş öyle var. Tüyünenle teşk koyuyor. Ul diyorsettirecek ha şimdi. Bunlar kokusu satan bize jaman görünüp kalay dedim başım. Ha şunlar. 3 yıl zaç. Oldu. Gördünüz sana mı? 3 karışkır, bir çöğü. Buna karıştı. Onu böyle koyuyor mu? Aldı. Gitti. Urmatlı komissiya müçülörü, Nağız gösterge belli olғандай 2021 жылдың 12 декабрында Канышкы айыл өкмөтүнө караштуу Айгызал айылынын тургуну фамилияңыз кандай? Сейталиев Сабырбек аке тарабынан бир баш карышкыр кылтакка түшүрүлүп кармалган. Ошону комиссия тобу ушул видеодон фиксация кылып коелу деп чечтик. Ана Bugün saysanız mı? Karışkırdı kaydan karma oldunuz, kantip karmadınız. Dekabırgıda sudan şokap çıkayın dedim. Kıltaka düşüp kalgan. 2. dekabır günü. Karmadınız mı? Kaç saydınız, katır kaçtınız? Tuzaşın sayıyla. Ayımıza layık. Barız gün oldu ha. Komissiya müçülör bana elestir. Hazır Türkiye çok bolğanda ona baylanıştı. Kulağını evet koyduk, belgi salıp koyduk. Oldu. Karma oldu. Atıcının bana kurusu. Men Шабаев Санжарбек Жакупжанович Жаңыбазар айылынын тургуну болом. Чаткал айыл өкмөтүнүн караң колго тузак коюп, ушу канчы карышкырды кармадым кече күнү. Ошол. Komissiya gördük de, kulağına sal koyalım. Oldu. Qorgonsaydan, Qorgonsay ayылынан, Аксуу дыйкан чарбазынан кирип кеткен таяк менен уруп алдык. Мен Чалдамбаев Нурбек. Gördük de, komissiya müçülörü. Kulağın gezip koş керек эми. Мен салып кош. Бычак барбы жокпу? Тез салып кетип калам да. Бизге бир көрсөтүп бердим деди. Чейин салып кетти. Baştan. Urmatlı komissiya müçülörü мына Чаткал айылынын курулуш айынан атайын карышкыры алып келиптир, кармап келиптир, ошол боюнча өзүң айтып берип койсоң, кайерден кантип кармап алдың? Курулуш тургун болом, Орматов Кубан. Терис участкасынан кармадым. Жүрүм алып калдым, көзүм түшүп калды.
Yeni salıp koyuyorsun da. Урматтуу комиссия мүчөлөрү мына Канышкы айыл өкмөтүнөн тургуну Сатылганов Күмөк 2-3 карышкырды, 2 карышкыр алып келиптир. Ошо 2 карышкырды кантип кайсы жерден атып алдың, ошону айтып койсоң. Нуркен. Ким карышкырлар? Ала турган жерлер бар экен, калып коюш керек экен. Чүлөкө деген жерден атылды. Булар 7 карышкыр экен. 7-10 экөөнү атып калдым. Канышкы айыл өкмөтүнө караштуу. Могуну айтпайм мен. Опум не деди? Ала турган жерлер бар экен. Урматтуу комиссия мүчөлөрү мына Канышкы айыл өкмөтүнүн тургуну Накетаев Чөбө. Ошо бир карышкыр атып алган экен, ошону айтып койсоң, кайсы жерден кандай Ала турган жерлер бар экен. Карышкырды Аксайдын капчыгайынан туз атып коюп, кармаптын алдында канчы карышкыр. Канышкы айыл өкмөтүнө караштуу. Кулагын кезип Солуна сол кулагын тешип койду мына. Şundan yerlerinden teşti. комиссия мүчөлөрү мына Акташ айылынан бир карышкырды тузакка түшүрүп кармап алган экен, ошону кандай кылып кармадыңыз айтып берсеңиз комиссия. Судун боюнда такайга тузак коюп койсом түшүп калыптыр базы. Фамилияңыз ким? Элинен түшүп калды. Атыңызды, фамилияңызды айтып жиберсеңиз. Мусабеков Арсланбек Муратбекович. Акташтан. Кеңем, мени салып коюң, Мамышеке. Бычагыңызды алып чыгың. Чарабыз дедим, бычак менен кезебиз дедим, барлабыз. Акем отурарым. Şeyin salındı. Koyasın mı, jetli koyayım? Айтып койсоң, а? Эмени? Жөнүңүздү айтып кайерден карадыңыз? Мен курулуш айылдын тургуну атым Данияр. Ошо курулуштан тузак менен кармадым. Бурга чыгарыш керек экен. Канчасында? 31-январ күнү кармадым. Кулагын эметип койсоң, мени салып койсоң, бычак менен. Geç ha. Sara tilip koyacağım. Şu men kuruluş ayıl turgunu olan Kümek Daniyar atım. Şu 3-4 gün burun karmadım tuzak bilen. Burga çıkarış gerek yani. Tokoydan düştü. Boğazımdan istedim özünüzlerce. Hazır birkaç yok. Şu birkaç yok. Buna baylaştı kulağım kırkıp koyuyoruz. Şu menen Kettik administrasiyasından atayın buyruk çıkarılgan. Şu karışkırlarda elдің малына тиіп атқан, қол салып атқан қарышқыларды жоқ қылу бойынша атайын бұйрық шыққан. Ошо бұйрықтың негізінде мына Құрылыш айылының тұрғыны бір қарышқылды тозақпен қармап алыпты. Мына бұл азыр мамлекет тарабынан атайын сыйлықтар белгіленген. Ошо сыйлықты алу мақсатында комиссия көріп, қарышқылдың терізін көріп biz koyduk. Hazır video örüntüke tartıp fiksasyon koyduk. Şu menen mamleket tarafından sıyakılar verilir. Bundan sırtkarıdagi ayıl ökmöktörgө buyruk negizinde milletlendirilgen uşul ayıl ökmöktöründagi sıyakıları karap berүү boyunca. Albeke, nasıl olasın? Kara terapten bugün atayın mergençiler uyuşup çıkıp toz atkılıp toz konduz. Anan birösün kaçırıyor, birösün atıp kaldık. Gördük ha komissiya. Uşulları yeni sal koyulu, yeni sal koyulu. Rahmat da.
Urmatlı komissiya müçelleri, Kanışka aile hükümetinin baş delegatlaridan karşılıklı tuzakka düşürüp alıptır. Kanışı. Айтып қойсаң, қай жерде қайтып қалған бас керек болам. 100 жұмадан бері аң жүріп, жаңағы өліп те қойып, екеуі екен біреуі түшіп, біреуі қашып кетті. Біреуі түшпей қалды. Қазір суды қарап отырсың? Суббота күні кешегі. Жазылды 22 күні, 22 Ötüp da kulağını evet koyalım. Getir çakmak. Arkasından bu yüce şimdi. Başladık. Ben Baştilek'in Çatkal rayonunun Baştilek ayının turgunu olam. Baltabay Üliç. Buna geçen günü bir karşılık karmadık. Tuzakka karmap. Çoğun karşılık eken. Erkeği eken. Urmatlı komissiya müçelleri gördük de. Oldu da. Ne koyalım, belgi sal koyalım. Şan alıp geç. Kolağını verin. Şunları teş koyarsan. Uçmanla. Uçunuyla şaratil koyacağız. Çatkal'ın turgunları. Ona bizde cığılığa göy Çatkal rayonunda kar, oğut düşkenine baylanıştı. Mal, cılıkı, mal kolga ertere karayt, oşoğa karabastan bizde güzünde abdan karşıkırlar, güç alıp karşıkır geldi, güzetir. Buna özünüzde görüp duraslar, şu karşıkırlar yeşeği bir alındı. Bu yüzden beri bir bizdeki içindeki ayıp, aygırca ayıp olarak 18-20 çaktı cılkı tay çulaktı yedi. Buna ballar uyuşur, yerde mergençiler durar, akbaralı. Daha başka yardımcıları var. Sular çıkıp buna 5 karşıkırdı. Geçe atışıp geldi azamatlar. Bana 5 yok oldu. Bulda yelge tiygizgen, şu ayıldaki Kanışka yerine tiygizgen, nemez oldu yaşaptır etip düşünüyoruz. Siz atı jönünüz kayıp koydunuz. Kantip battınız, kayız yerden. Sütlüğü saydan attım. Günüge düşüp çıkarttım. Günüge dürümeren görüp. Sağ tuttum. Nasıl dedin attım sayın. Yine sal koyulan da. Birden karmayı verin. Asıl bizde bu arı atkan boyunca aynı hükümetten kaçıran telefonu? 5 milyon. 4.800'den 6.000 karılar 1.200'den karmak kalıp atat, soğuk tepti. Anan oşonu bular az mergençiler nime kılıp atat da. Bizde departamentten de oşonday karalat. 2 aktama sospondko karmabayla koyzo, bizden hükümetten karmabayla koyzo dep sunuş berişip atır da oşunu çeşip berzesler dep. Oşoga men bugün hükümetke kireyin dep kire albay kaldım da. Dagı martqa çeyini aytpaymiz. Dagı kar ketkechekti jakşylap, ata kılıp dagı eме kılıp belgile. Azыр biz dagı rayondan Şu ayıldöle bir ücret sözlerde. 100 bin so'm jalpı bayga fondun 100 bin kılıp bereriz özüçöçü. O jakşı. Anan bizi kızıktırıp eng mыкты uyuşturgan aňçylarga oşonun arasынан 100 bin so'mду bölөбүз. Алдыңкылары анан кылып быйылкы кыштай şu элдин малын жеп аткан кашкылар жок кылганга sizlerge de atayın bir kızıktırıcı vagiler болады da. Rahmat. Sizge de rahmat. Nakey. Şimdi kızıktırıp koysak jakşı bolat. Gelin. Teyze düşmeye başlıyor da. Yok acıklar. Kötörüverin birden tartıveresizler biz. He, on kulağına. On kulağı verecek. Tek içinde. Yılda pirka basçılık bu yıl pirka çeçilbey kaldı bizde de. Nokta şairine kurs sorgun uçaskasına. Özünüzde atı jönünüzde aytıp
Мен атым Райкы Тагайбек. Кыркыргындын кармаган трос менен. Эки башта. Эркек ургачы. Экөө бир күндө кармалдым? Жок, экөө 2 күндө кармалдым. Egen салып атабыз. Айзыл Акташ айылынан болобуз, э? Акташ айылынан. Акташ айылынан, Чаткал айыл өкмөтүнөн. Kulaklar gezildi kaşkırlardan. Ургачы. Буату комиссия мүчөлөрү Аңчы айыл өкмөтүнөн башталган башкы туза катышып алыптыр. Аңчы. Айтып койсоң кайсы жерде кайтып калган баш керек болом. Бир жумадан бери аң күчүрүп, жанагы өлүп тогой. Экөө экен бирөө түшүп, бирөө качып кетти. Бирөө түшпөй калды. Азыр сууга карабатсың. Суббота күнү кечеги. Жазыр 22 эле, 22. Атыкта, кулагын эметип коелу, кетип чакырып. Arkasından bu geçiyor. Что, да,